Ni uraire wega na wanahuka wega na Ngai ni akumenyereire ni ndi mwega na ngacokeria Ngai ngatho ni undu wa kunyenda muno mukiria na kanjigwira tha ngarahuka muthenya wa muthi ndi mwega ndi na mood wakwa mood levels henya mutwikiraga guoko igaguthima mood levels yes igaguthima ma steps irio thiete calories irio thiete no amiona ndamiona iho sleep ehiana atia no nyitethenagia na thimo karo ni ngumikirete miktikira Friday nigetha ngahota kurora mathaa ndikirori iguru karo ni ngumikirete ni ngianjira mood wakwa ni about 92.5%. Wow. No. Na ne Ngai gutuiguira tha. Amen. Agatuhe muoyo. Yes. Agatuhe mudi mwega. Agatuhe muthenya mwega. Agatuhe ugima mwega wa mwiri. Ona kongeritu hakana kuhuthe twi sawa. Ithuĩ turacokeria Ngai ngatho ni tondu turiaga muno na tukakigatha Ngai. Muthenya wa muthi ngakunyita ugeni na ngakwendithiria muthenya mwega. To muthenya mwega. Wina irathimo cia Ngai. Yes, na favor. Favor na gwetikirika. Amen. Kohero mehia maitu okorwo wina muthenya muraihu no wa mathina uri hutirio ngari uhutirio nduthi unyitwo ni borithi gatuka gaku kahe mwena omwe ngari irege kururuma ithuĩ turakwendithiria muthenya wina irathimo cia Ngai na muthenya wina Ngai muingi omothe na favor na gwetikirika na Ngai agituiguira tha tondu turehia kona na gatuhera mehia maitu ni maingi tungiagweta no macio twagweta ni mega na ni maingi na ni manini na ni twahoya Ngai ni agutuigua 20014 Kameme FM official fan page on Facebook. A very good morning. Silent listeners, a very good morning. Diaspora, how are you? A very good morning. Mathaa mana makoigua wega. Ithaa ria mbere ni tugucambania na njira nene muno kundu guku gwa Kameme. Tondu ni TBT turirikane uria twacambanagia. Na nidira kuheta TBT ya kunungira ite. Ithaa ria kere today is it the first Thursday of this month? Yes, this is the first. No, it's the second. It's the second Thursday. Yeah. Yeah, the first Thursday you were not there. Yeah. You were in Eldoret. Yeah. This second Thursday of the month, we are going to resume our Njorua. Wow. Yeah, it was just a break. Yes. I was feeling like we break until January. But then again, the producer is saying, no, 1 month is okay. Yes. Mumepumzika. Tutinoga yone agani, by the way. Asa never ever. Never. No, netuigua tukienda kuhuruka kidogo. Goikeria, uta goikeria. Na gutire wera utari goikeria. Yes, all play without work. No, don't say. Yes. Stacey ni akuga. Thank you. Webo menye. Kwena Njorua. Ithaa riri ringi. Na nitugukiigua rugano ruu rukuhiana atia. Na ni Njorua ya kothi ya Kameme kayuka muingi tondu ni gukire nyingi itu ya Kameme kayuka muingi ona guku mirere ni kuri ona ma TV ni kuri itini nanagera nyeki tutire na mashindano ithu twina ageni umuthi nitaba tuigua na hau twanyitanira hau mam korwo nduma mitambo-ini ngianjira kana nie ndi muikari nyukwa acha kiuga tondu ndawonokire ikengire kanua we no na ndire kuria ria uma twendo na igua aka na gaka kanjira we muthoni we ukire pio no korwo nduma rĩera-inĩ ningia guchuthura rugima giko yange ngeta maitagwo hey no ndirakihoka we mwega. I'm very good. Karibu sana jetagwo nyina wa Njoroge na niĩ ngetwo ithe wa Meme tata na niĩ njĩtagwo Wanjikũ ugetwo nyina wao ũngĩkaria kana nyina wa twana tũingĩ don't take serious nyina wa twana tũingĩ nyina wa twana very many. Are you ready for the show? Very ready. Umetoka na bags? Yes. Mimi nimetoka na bagi yangu ya kwenda juu kwenda Naivasha tonight. Nikitoka sirudi. Yes. Naenda Nairobi. Naenda Nairobi. Nikakule raha na raha premium Kafagara. Yes, ni kesho by the way. Ni kesho? Istakagi ati ninatoka huku napatana ati na jam sijui soko Mujiga. Kuna saa inashikanaga. Ati sijui flyover. Ati sijui pale tunakulaga mahidi. Unapata kama shikana. Mimi kama mama Njoroge tumetoka na kurudi ni kesho majaliwa ya Maulana. Mimi sioni nikirudi. Nitaenda kule kwa Jose. Nitaenda kwa Jose smart. You're very smart. Azanti. Gafathi no kega.
least. Acha sana ngekuhe nginya bathi. Oyo aja sarathi mondendagia. Yo no nguo. Karibu Guys, sana. aka niko kuona. Thank you. Ola glow Negai. Aki una fresh. Ni BioSeal. Na gukoma tene. Na kunyihira Ngai. Amen. Na kutiga waganu wa kororo tuko weekdays. Riu ni urakinyona. Guys, amaka kwaria mana tike kana ke ona glow. Stop. Kinya kaigua wega. Niko kuona. Karibu sana. Asante. Niye de mwega. Niye na niye re. Na Ngai ni mwega. Amen, amen. Amen. Yeah. Niye unajua re. I feel so good. I don't know what come over me. Ni unaoneka. Kaigua wega. Clack it. Wacha tu. Nito makadiwe niki. Kaigua wega. Ngai. Ni Ngai. Ni Ngai. Ona we uraigua we uhinyirikite. Uraigua nduraigua we mukenu. Uraigua riu nena ko. We hinya. Nduraigua ati nduraigua ukenete. Yes. Ndukamake. Gutukana guo gukia. Yes. Koguo watuka muthi. Na muthenya ri. Ni gugukia. Nduruma gwo tatukite. Oh yes. Na kireka no kiratwira atiri. Encourage yourself in the Lord. Encourage yourself in the Lord. No, don't encourage yourself in Muthoni. Yeah, no. Or in Timasta. No. Or in Stacy. Or in any person. Apana. Encourage yourself in the Lord. Ndagaithika muno. Yako jetete. Akenda gufuatira uhoro wa the late Betty Bayo. Na nindiraretwo ni mundu gwitwo Kigomo Elder Kigomo chairman na Ben Githae ona muthi no tuguthie macaka ya kuria Blue Springs mathiko ni muthenya wa Thursday. That's the next week. Chiarambite gutwira Wednesday no riu ni confirmed family raiga hari andu magukorwo 1 2 3 marenda gukihingia na gukirikiriria Thursday next week. Yes. Na ni kuria gugwitwo Mugumo. Unaona pale Kiuriva. Ororete kirigiti. Yes. Kiharo kiu ki hau Shiro wa GP nyandikira kiharo kiu kana Brandon kana Ben Githae kana Lawrence nyandikirwo wega no ni wega kwamba kuga mathiko ma the late Betty Bayo ni ma muthenya wa Thursday ya next week. Na mishemanio ni kuria Blue Springs Hotel. Memorial service igakorwo kuria CFF kuria Kiambu kwa Bishop Michael Waderi muthenya wa Sunday na tugathi na mbere na kurugama na family yo ari othe marahoera family yo ngatho muno makiria. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili iko kwa chai. Ria chai. Tokude. Isi tisia wasapa nisini njega. Gatonye Wambugua men. Yes. Nominated. Yes. By the East Africa Star Brands Awards 2025. Second chapter. Yes. Nominated. Gatonye Wambugua men. The male. Yes. The male presenter of the year 2024. Nakugatiro iba. Dia kana no bakonyita. East Africa Brands. Yes. No, East Africa Star Brands. East Africa Star Brands. It's not just any koso. Star Brands. Awards 2025. 2025. Second chapter. Second edition kind of chapter. Nominated. Gatonye Mbugua. Yes. Male presenter of the year 2024. Our Gatonye Strawberry. You just deserve that a million times. Congratulations, our brother. A million times. Yes. Ni zile unasemanga ni masaa ya God. I'm telling you. Huwezi sema unamorea sherere. God. Yarotagi huko. Nemo ikara mutone. But it is the right time. Hallelujah. Moria keu. Ate nama. Mwatu erate. Our own. Yes. Gatonye Strawberry has been nominated. Yes. The male presenter of the year 2025. That means even your best presenter listens to our best presenter of the year. Gatonye Wambugua men. Pull up. He made it through
and we don't know how he did it. He made it through, and we don't know how he did it. One thing I know, Jehovah took it over, and that is how he made it through. Hallelujah. Oh, we are so congratulations, Gatonye Wambogwa, man. Thank you. So don't wait for anything. Terera gatheti ya mali. Ana ko doi. Adagimenya. Ona gutinda makimutangate agire ri. Ni mamurehere uria mandeheire huko. Ni moke studio. Ona ithu turamuna tutiramuona. Na mambe mathikiririe. Kana ni makumuigua. Riu ni gatha moke. Congratulations in order. The God himself. Oh. Congratulations, God. Congratulations to our fans. Yes. Because if it was not for our fans, imagine. Wanamuka usiku the nashara. Imagine. Wako masikio kwa speaker. Wanateremchana na yeye. Aya, iya ingekuwa pale. Our strawberry. Oh, that win I know is also for the fans. Lakini wacha nisimseme speech. Yes. Chatugoja yake. Wacha anaendelea kutafutwa. Mande. We are hopefully ni akaoneka made. Hopefully. Kana rocio. Kana omothe. Igwa ni aroneka muhiuko. Haya ta haicio. Turamwotha na thimu ni mteja. Ngwiciria rutite mbeca cie kasi. Ngirora oguo ri. Ndĩraigua kana ndĩraigua ni oneka Jagis. No go kwarauga ni murwaru. No arero. Ndakinya Jagis ro he. Agirega koko. Athire thibitari arandikirwo riri. Ngũkũ times 3. Ya Jagis. Crazy human being. Na mteja. Ana bia muhuko. Bia arutire a withdraw cia muhuko. Athie ndagĩtarĩ a mũthi mathakame na mathugumo ri. Ara nyotho bwa ngũkũ. No ga fatigue. No ga fatigue. Thaitha ciokiraga ri. Sometimes unasikia hiyo mwili inakataa kabisa. Haitaki mtu anakusumbua. Yes. Well done and congratulations to our own. Our brother, God loves you. God loves you. And we love you too. Oh, we love you like silly. Yes. Oh, tabo man. And more wins to you, brother Gatonye. Oh, and more wins to you, honey. More wins and more wins. Oh yeah. Yes. Leure. Yes. Akageni na ri angi. Maraona ndogo. Gatonye kiumirite man. Anu ni kiraihu. Gikahingorera mutacho. Eretirwo ke no. Home stretch. Home stretch. A male presenter of the year. Yes. Moka matengeranĩtie na yangi othe. Akinya haria ngengere ya ringwo ri. Na makuga ati ni mukuru. Kumbe ni kire ta rubo. Good job, our own. Oh, we love you, brother. We are so proud of you. God bless you, bro. God bless you. Yes. Reu atere ukoro kuma hamura githie ku. Ite ote koro to ni ndathi ku Jagis ndero ni oneka ri. Ni ndehurokeire. Our proceedings. Hamura ta bitokirite for a very long time. Kuma mathie kuria bunge. Maria bia maundu matiganite. Agihorera. Ira ni arekire comeback. Haya digwete. Our own Martin Mutuse. Makerera. Wewe unaikirira listi ne. Yale managwa. Book of record. Book of record. Bruce Springs Book of Record. Yale managwa. Oh, Bruce Springs. Book of Records. Neragũire. Arathire gũikara thĩ. Araetia na rimwe. Atikai. Ndikanĩrĩra rĩarĩire nyamũ cia thirikari thĩ kĩneneha. Athire gũikara arahĩtia. Ararũgamirio na mbũri kana otae. Twahanana. Aya tiga nayo kero aigura hure we. Ekira bakingia gongiuga nikio gwikaga. Ura kauda su. Yana kenge umaru giuga nikio gwikaga hau. Wenda gotunangira ite.
Ndĩrogetwa hau nĩ wahĩtia gĩtĩ na ihenya ĩyo kĩrathi kũrĩa ũrathiĩ mwathani tũrĩ kũu rĩ Ngarũiya wa Pindulu ena igongona inene mũno by the way haya ndigwete nĩ araronchi nyĩmbo haya that's nice ndigwete na kũingĩra kuona nyĩmbo icio njerũ ndenda gũciona mũno nĩ ngiricho haya naruo rĩu rĩ aba onu wakiri wa home nĩ aratwĩrĩte nĩ aronetio etaga WT nĩ aronetio nĩ arandĩkĩte kauga atĩrĩrĩ maũndũ-inĩ maya tũrathiĩ na mbere rĩ maũndũ maya tũrabanga magũkĩhurũkia wa sister rĩ wa Pinduru rĩ ndakaheo kanya mũno nĩ kũharagania maũndũ ndarakĩheirwo kanya akĩarie kau nĩ titaga kũheo kau nĩ gwĩtũma rehe ithome nĩ ngũthoma handũ ha family tire itathekagwo ndarakiuga nĩ gũgĩthoma na gĩthũngũ aigatea twethere Stacy tũigue nĩ itakĩiguĩte reke ngũruta auge gũthoma na gĩthũngũ arendaga gũprove ũrĩa gwatuĩkĩte ti wa class 2 nenda gĩthũngũ nĩko ndĩrendaga gĩthũngũ irotea Stacy enako wakona yes one ile uchungu Betty alikuwa anapitia Mr. Githaiga Manuel comes na appreciate wale watu ambaye wanatusaidia wamesimama na sisi hata wewe simama The coming in the going. In the coming in the going. Who is in the coming in the going? Family. The family. when we are finished and it come at one. Yes, when we are finished we will talk traffic. Yes, because you see most of you are our fan. Samin kiria amwe me maju. Oh yeah. Na ada samara here. But when it comes at appreciate. Nĩarageririe Subuki wani. Nĩagaretie aretaga we wamnani who? Wamnani who? Oh no, wamnani who? Wamnani Martin. Come here, wamnani who? Okay, what I want to tell you. Murake inuka. Go. Inuka na niguo kurari kuru. Mwathani. Ori ari, munene wa bururi ni araririe. Guide igwete. Ena goko thamburu. Haya aroria baba wa mwambĩrĩrio wa bũrũri ũyũ agĩte gwaka barabara thamburu nĩkĩ rĩu aroria ũ ndarakĩũragia rĩu ndarakĩũria the fourth atwĩre rĩrĩ Uhuru the fourth president baba wao rĩ agĩte gwaka barabara thamburu nĩkĩ tũrĩa kĩũ gĩgĩtũgia tũrocira nũ ngĩcokia Ono na murora naga no nĩ makinyĩrĩrwo no ngĩcokia but it was in a right note kana erarĩ serious haya ake tukĩũria no ngĩcokia rĩ kũrora methu methu aramwĩra atĩrĩrĩ na agĩtwĩre thoguo agĩte kũgũrĩra kĩratũ nĩkĩ kai
Yona tuli au tukerigwa what next ri. No menya Museveni ni arenda gutuhura bururi. Haya dio arenda Indian Ocean. Niki? Arauga mwena wao. Indian Ocean? Ni mũrwaru. Imagine Lake Victoria. Acha arenda Indian Ocean. Ni mũrwaru. Na arauga ona ndarabatara sani yake. Arauga ndarenda maundu maingi. Adog Jesse Grinyanya nimekugira Indian Ocean mathina yo kwao. Endo ni marwarire. Na ithuĩ andũ a Kenya maramwĩra atĩrĩrĩ ndũkamake. Tũgũgũtũmĩra jeshi la wokovu ana. Nĩ atũtigithie. Haiya areta thĩna arenda kwambĩka mbara na bũrũri wa Kenya. Twĩ gũkũ. Ithuĩ tũtigĩkoragwo tũrĩ o gũkũ. Tũratũ akĩũria agĩtahe. Ĩrĩa arenda ĩrĩa mũiganĩte. No rĩu nĩ aratiganire na Migingo. Rĩu arenda ĩno nene.